بله لسر في مجاري زبر خبد ميوان خبرز منال حسكو شرفكاري سياسي كون هادي باوكي راست تفدي بولتنا ريباز نيوز وبس لابوريس بريس منال بلام جقفين تركيا هفدمي إيريشن بيدي وقصدي لسر خالن وين لشكري لسر سينورين تركيا هروها برسوا تركيا جوان را كو هجمارك دفرين كرديجي جبر إيريشن قصدي وبيدي لسر خالن وين هاتنا توباران كرن نهار روشا روشافاي كردستاني بقشتي جشرو فجيرة تكر دەستپێکی دەڕێز و سلااف ji بۆی واژ بۆ تەماشەوانی وەقا براستی نسبەتی دەڤەرێ کوردی کە ژمارە پر گرنگە و پشتی 2011 کە شۆرەشێک لە سووریێ هاتە خستن و گەلێ کورد بەشێک جێبوو مخابن اتفاقك نافدەولەتی دەڤەر هاتە تەسلیمکردن ji kes nare bu ew kesana li ser erdê net hatine qebûlkirin nemûnawêne îtîfaqa Adana 1989 de di dema hikûmeta serokatiya Demirêl û em bêjin Mesûd Yilmaz de di wî wextî de dema îtîfaqa Adana çêbû xalina zelal û diyar tê de hebûn ke gereka PKK yan jî grûpê li ser PKK نزیک سینوری ترکیه یعنی دناب آخا سوریه ده بگشتی تو نبن یعنی خاله اتفاق آدانا دیار و زلالن لی بخابن پشتی قیل پیاب و جاره کدی ترکیه لسر خاکا سوریه و دور خسته دسته خوده اف بو جه نرازی بونه جعالیه ترکاوا و روش گهاتا وی قناغا گو ایرو امتیدنه که عفرین و گریس بیو سره کانیه هات نداگر کرن و حتی ایرو جی ترکیه لگور اتفاق آدانه لسر داخوازی خوش رژیما بشار رجده و دخوازی خالی و فرحتر و زلالتر بکی. بريز منال تجي بحثاري كفتنا أدنى كرنها أجر أم بحثا فيقو ناغي بكن برجواندين هف باش بشتيكو هالويستا ريجيما سوريا اللي برانبري بكاكي هاتا ديار كرن هاتا خويا كرن ها برجواندين هف باش دنافرا ريجيما سوريا وبكاكي دا چنا قالو دقبنا هر دو كذا تشتكي قد بيجي هفاش تنايا جبرقو اتفاقي سياسي دنقبنا ريجيمي وقنديل يانجي بكاكي دنينا تشتي هبو دصالي هشتي دا بطيبتي بشتي عيلانا شر هشتي وچارا دا و امبیجن اوجلان بگشتی که تحمبیزا نظام سوریه ده و سوری دوی وقتی ده سر ایشه که پرمزن جی ترکی را چکر و پشتگرتیه که مزن کر و که گروپا که عسکری جی خورب کار آنی چه اوج آلی کی و چه گروپا بناوی لیوا تحریر اسکندرون یعنی که هاتای اواگو علی الکیالی سروکاتیا وکر و ابی اوجلان بهدور پشگرتی کرن و مداخله کرن گهات سینوره کی گو ترکی ایدی بهش کرو زلال تهدید و کشرکی لشکری جی لدی رژیما اسده باف کر ل جامعه عربی دوی وقتی دا و جالی خو حسنی مبارک و ایران و حتی ردای که روسیا جی او اتفاق أضنا برنسري لجارك دي تركي ريجيمي أو اتفاقات نقبا خو تركادا وقت بيجي نبرة سريد بشتي 2011 هذا كبحاجتي جروبك مرتزق وقول سر عردي حمايتها ويبكي يعني بحاجتي ميليشيات أبو ميليشيات حزب الله وميليشيات حشد شعبي وميليشيات حتى بداعش ونصرة جهات حتى جو قنديل جيكي آني وتسليم كرو دفرامة بقشي خستا بندسيدا لإيرو روج از باور نما بيستيا مايا بتايبتي بشتي لوتكا طهراني او لفاتني دنا قبينا روسي وتركي و ایران دا از باورم ایدی پککه د میدان دا خود تشتکی خوی سیاسی تنه میدان عسکری د جی ایدی اهن بهن گاوی ویج دبر ایتا قدر نه بحاجته وینه ایدی براستي برز ملا نهاش چجبو پیش روزا دفرین کردی بحثانی زیگ بناد نوبرا رژیم سوری و ترکی ده تکرن دناری ناته ده وکش رو وکارکی سیاسی اگر هف نزیگ بون چه با و دیچا باندوری لدفرین کردی لورشاوای کردستانی بکن بگو خالق سرکی دقما گو رژیم ترکیه و سوریه نزیگ هفدو بن ایکو جیب خسارت در که ایگو زرار تیتا پیکرن ای ملت کرد بی جبر اف دولتانا چه ترکی بی چه ایران بی چه عراق بی چه سوری بی هکر دجمنایتیا وانا ده چه ده هبی لسر مسئله کردی دجمنایتیا واتنه همو دوستی هفدونا و او جبر وی که جی که یعنی
از باور ناکم اتفاق نقبنا رژیما طهران بپورا یعنی انقره و شامه ده وها سهل به لی ندورجی که گونیزیک لبهاتنک چه به بگنا هفتو هنگی امی مخابن خسارت کمازن درکبن و او خسارتی که ایگو بوتا سبب براستی قندیل بو ایگو هم دناو بتهمات تروریج آلی کیوا هم دجمناتیا کرد و عرباش آلی کیوا هم به هزار کچه ما شهید خستن نسوجونه سبب و به دور مجی که هشتن گو بین داگر کرن و او یک جی پیلان دجمن بو مخابن يعني لفهاتن اینت برجواندی گله کرده به هکر انا کسی یعنی طرف سیاسی کردی ند نوا مخالفت ده بقوت بن و به دولت رکاربن ما في گله کردی که اوجی که وک بشک گفتگوی به و لسر میزا گفتگوی به تدانی باش واتا برز منال اگر بکرتیج برکو دمام جی دست نشان کریه ایرو باشترین چارەسەری ئالترناتیڤ داکو ڕێگیری لە ئێریشێنە تورکیە لەسەر دەڤەرن کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی و ئەرەکردن چنە دنەرینەتەدا او بخو نسبتي الترناتيفا ام قالكي لباش معنا جبرجو ايرو دولتي زلهز برياري دستين چ روس بيچ امريكي بنو چ ايران و چ تركي بنو لغاتني بريجيم رددت اخويا كرين يعني كا قالو حتى بچرا د اوبوزيسيون د في لغاتني د امده به دفرد ادبينم دور گرك دوره انا كسي به دوره انا كسي ادوار سیاسی و دیپلماسی ده به بوار دولتی ره به و دفر ده هکر قندیل کاری بهانا لی از باور ناکم قندیل بگشتی خو بکشینش برگو حتی گو قندیل هبه ای ملت کرد نکار بگیت انجام و انا کسی جی نکار تقاوی بخوات بده جبر صلاداری لسر عرض دسته واده و دما صلاداریش دسته وادر کوي بکوي دسته رژیمه یعنی جارک دی ترکی امی وگرنا وقت به خلقا اول و ای تفگرا سیاسی کردی پر زحمت یه بچینه گو ایدی کاری به رژیم شابه مافکی بستنه یا جدریا اپوزیسیون رخو بگی قناغه که لی دیسه جاد بیجم هکر انا کسی کار به ویرو لی بمشینه کار به لسر عرضی او بیت خودی بریار و قندیل خوشوی داره بکشه و بجارکش معادله سیاسی درکوه بلکی افتشتان منفعته که بده برجواندی گلی کرد گلکی سپاس شروعکاری سیاسی برز منال حسکو لسر شروعین کت دانما